Parivartan atumon jab jilang. Daitor alang royalong, lang parpan kachiling check adolong, lang pon rayajok student atum school college kidam kivang kasiksak kachitong nang. Pinivosik ni paikre pri surihinira inkoy rakitom, lakha inkoy ratrok dua barguri constituency angkang Daitor polling station ke perlu, Daitor alang royalong, lang parpan kachiling check adolong, lang pon rayajok student atum school college kidam kivang kasiksak kachitong nang. Non puta Daitor ahavar aradapan parivartan atumon kijap jithan thelang. Lason thotsi check adolong ke iruita avilang kasilam, setame kasilam kasai oyajok lang ke thiamat lang pon railo. Labangso adolong lang pon rayajok student atum school college pencheng lok rong aradatum an labangso adolong pen lo kedam kivang pen ke lapu lang parpan rang sali pang rumpet pen bang paruhini so se student do pusi harlongbi wilongbi college Daitor higher secondary student atum pen pherang ke athingnu thandun lapen rang sali pen Daitor anke kewang atowar krongni do ihianat ke langbang khat anatu sitame 5 kilometers do lapen gari bahara pinang kok titi lasi lapupen wangrong titilo puta student atum pen thanpon lasi prabjin pen check adolong le nang selam pi asonte mesenji mate kedam kewang anke joy ke popu ajehak student atum ke hem sidolaplo non alom ke exam tado lasi nelitum ke bor isi kewang nang lo pusi student atum pen than pon thu lapen kedam kewang ke joy ke longji aphan prabjin pen rap ke longji aphan pura thirang ke athingno lamthe chipaklang pon Daihori pen e lijang Karbi Anglong News Channel. Rong sali pen siapa? Rong sali pen na sekolah tu ni, na college. Ni harmi biang bisi dong Kalau ma. kalang di, telah bangsa delong komen tu pesi kahing nol. La ni thong bak dulu atni da itu pen chip losi la lang roi tanang khadang lo upai dulu si di long bang. Ki pi sonde mesen ni ma school kiram ke bang duk pi mati. Asi na ki pi sonde mesen ni pulo la si lang the ke la school bang thai be la hem si do pong la hem do nang ko di lang adha ke atmi nom da chiro ma si ong lo la lang the mati. La dai ka chiro ma si ong lo la si di long bang na pi ma pi sonde mesen ni bri chu. Te telah bangsa delong pen kapre katua dolang ma. Juga tu lang la lo mengkap pen chu da ke Kon hello lang robot. do lang mane 5 kilometer ni tu lang la bhara na ko di lo la. Karena kau itu di, lah bang sorkar lo. Lam सरकार ला सिकिदाम वान दिलो Lah sikit dam ngawang lo di, ente lah lang pon rai ajok siksak tu lo di. siksa pilo nonda la dagla atmi la okwahi dong sila masaya ta kabuna la sila si khela pilo nonda Kalang di, ke bihe kamu mah tunta lalu ke ho. lalu mne LP ba pila high secondary male la degree up nonda la sinang ba Lah sewang bom lo di. Sila local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM ke hai. Sari chatok biphan PC. sarhan chuni la de long ba prabjin be nang saram pi ik sonde message pi ma school down ba mne la ki G1 ba pila degree level anda la sinan chela pom ne la si kedam ba siksa pila si prabjin be nang saram pi ik sonde message ni chuni ri la Lah ke non helang bontai ni ke selam ke. non he me apa ma salam la mchang no he salam la he la inchin ya pran bolo bang dame la inchin chola ange la che kham thang la ta imthang dis ka salam bom si bang bom no bang lang the ma pon da la si no la lang resi nang kap mir si bang bom Bang bom ti. Ente api student tu lang manang li pi. nei phi do la la ino bang do bom la bang Kalang di. Nang men thai ma. me sa gam to bi To. Karbi Anglong District ing Namrai Komsai ki Klembang Pu ACF BB Sontok bi Forest Protection ahin pen kang huathing pi kinep dunlong ACF BB Sontok bi Forest Protection in Charge Guwahati pen dipuanat kewang bom bajikrehini pen bajikrehini ra achitim apor un ahud borlang pher long kitok bi arong atowar anat ihum agari Tata Mobile Truck AS02 CC 9530 ang hu athing pi kewan ason naknak suspect hoy theklong si borlang pher forest bidan damsi forest guard banghini chehang ponsi Tata Mobile Truck registration number AS02 CC 9530 kepesang kok adim an pate bok damsi thengpi kang hu agari seta tuta ave agari along amatsi hadak enwandet si direct forest protection office an one pen agari la pen athing pi forest ek ating pen side ponded lo
ACF bibison tokbi thanpon atengke labangso athengpi 70 to 75 kb doji eneplong athengpi lake oroi athengpi pusi thanpon ACF bibison tokbi pen ratapan kachuning ripon lapuson Karbi Anglong ta thengpi thengprang habita pi doan ili ratpen langpet pen rai kom nangji athe ili tum thengpi thengprang killer sengsang mon kemi long iji lapen langroi langjeng anta do marat mareng sita dopo lapen ili monit atum sita akime atumon kangsam longsi e ok e pranta mesen plangji lasi Karbi Anglong arat kedoan chethan chimum seroira anpen thengpi thengprang marat mareng tangti harlong kedoan ason sita kapivirwe de chiapan mathara pangcho asaile deng ponra petlonang pusi prang ke athingnu tingkia hut nang thandun news report Karbi Anglong news channel Kachileng atowar dong hulik saide Assam CM pen pangdakpon prabjin pen selam nangji Nijang Karbi Anglong ke parlo kopili constituency arlo khironi pen jengkha kachileng atowar dong hulik saide sita langprong Chief Minister pen lamthe mate news along pangdak data pita Nijang Karbi Anglong DC pen kaselam chiaphan aningawe sonsi khironi langka jengkha kachileng bom isi kopili alangroi along kedon adolong mate bridge kahinoji aphan angring thetanlo sita sarkar pen kasilamji aphan thangnat alam theawi bangswang bong khiruni pen jengkha an kachileng kopili college athingno adung dong hulik saide sita sarkar kachari atum langprong school college lo kacharli kedam kewang kasik sak thetan lapen accident chi aphan angring thetan pusi ningjepon Lasonsi kedamtang arni pusitami kopili college adung hetsi accident pen inut aprandam nanglo. Lasi Assam Chief Minister lamthe kapeklang dat apita Nijang Karbi Anglong adisi pipotsi ing samrilo. Mate CM alam arjudorde datma. Bangso alam the along Karbi Anglong Autonomous Council XEM Rensing Bepen lamthe peklang ponke BJP Sarkar jonghele lam paklang pusita claim kle kaningji ji sonke claim ji ason kaprek lapen sarkar kachari jongsi misen asonte pini khironi daily bazar along ma towar dong hulik langbi ke cheman medaji pusi ningjepon lapen kopili college athengno along amat towar pi along dong hulik saidelo seta thangnatta ot e lapen non sarkar kachari atum labangso atowar selam pon pedet kopi apot lasi DC ahin pen towar ka selam pon chi puke thek pon longle pusi prang ke athengno ningje pon khiruni pen kam singdera Karbi Anglong news channel সচিবালয় সৰ্বসন্মতভাৱে গৃহীত কৰা এটা প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে গোটেই যিখিনি পাৱাৰবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ হাতত হ'ব হৈছে এইখিনি গোটেইটো ঘূৰাই লৈ গৈছে গোটেই ক্ষমতাবিহীন কৰি দিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলখনক ক্ষমতাবিহীন কৰি দিছে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড যিবিলাক চাকৰি পিয়ন চকীদাৰ যিটো চাকৰি এই পিয়ন চকীদাৰ চাকৰিবোৰো আজি তেওঁলোকে দিছপুৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰ পৰা তেওঁলোকে গোটেই কাম কাজবিলাক কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত যি ৰাস্তা ঘাট বেয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান মানে যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বাট পথৰ যিটো অৱস্থা বিজুলীৰ যিটো অৱস্থা অন্যান্য গোটেই সমস্যাবিলাক এতিয়া মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি ক্ষমতা আছিলে এই ক্ষমতাবিলাক এতিয়া গোটেই ৰাজ্য চৰকাৰে আওপাকেৰে অসাংবিধানিকভাৱে অসাংবিধানিকভাৱে তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰি নিজৰ হাতলৈ গোটেই ক্ষমতাবিলাক আকৌ কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে এইটো সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গৈছে কিন্তু এই সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ পিছতো আজি তেওঁলোকে এইটো কামটো কৰি দেখুৱাব পৰা নাই কাৰণ কাৰ্বি আংলঙত যিখিনি কাম কাজ হ'ব লাগে যে যি আবণ্টন যি টকা পইচাবিলাক আবণ্টন দিয়া হৈছে সেই আবণ্টিত ধনবিলাক কেনেধৰণে আত্মসাৎ কৰিব পৰা যায় তাৰ এটা চক্ৰবিহু তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে এই চক্ৰবিহু ৰচনা কৰি পেলাই কাৰ্বি আংলঙৰ ধন যাতে আত্মসাৎ কৰিব পাৰে এই কথাটোহে তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছে নহ'লেতো এই ৰাস্তা ঘাট বেয়া হৈ থকা কি আজি চৰকাৰে দেখা নাই নেকি আজি কিছুমানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে তাত মানুহ মৰিছে কিন্তু সমগ্ৰ অসমত বোলে ৰাস্তা ঘাট বনাব কিবা কৰিব কিন্তু কথা ইয়াতো একো দেখা নাই আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ কথাটো আমি নকলোহেঁতেন কাৰ্বি আংলঙৰ কথা আমি নকলোহেঁতেন যদি কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষমতাবিলাক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষমতাবিলাক অসম চৰকাৰে লৈ নগ'লেহেঁতেন আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাথাকিব আজি
পাথৰ এটুকুৰা পেলাবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কোনো মানে এখতিয়াৰ নাই, কোনো এখতিয়াৰ নাই, কাৰণ গোটেই ক্ষমতাবিলাক অসম চৰকাৰে লৈ লৈছে নিজৰ নিজৰ। জন সম্পৰ্ক অভিযান বিজেপি পেন বেনিফিচিয়াৰী সমিলন আমাই কাংনিপন নিজাং কাৰ্বি আংলং के parlo lakha sirkep amreng constituency arlo khironi ghat oditiram holalong mahajan sampark abhijan BJP ningkan sirkep ke pleng alokot beneficiary samilana jaimek kedengpon bangso amay long lakha sirkep amreng constituency BJP model committee amai pu ramesh Chauhan Pen, Maitari Ponalong, Karbi Anglong Autonomous Council, EM Sangpi Rina Terangpi, VDC Chairman Baburam Teron Lapen, Model Committee Kongchun Bang, Kun Singing Ti Atumpen, Mai Chetongdun, Bang So Mai Long, Bang Paro Pliso Se, Radatum Chetongdun Lapen, Mai Along BJP Sarkar Pen, Ningkan Sirkep Angbong, Development Mate, Kaching Tur Asai, Amo Arat, Kipi Kapajer Pon Aputak, Beneficiary do anang bong pen EM Rina Terangpi pen Chinki Chethan pon lapen mai along BJP Sarkar Kiwang Chilang Arni Pusitami Radapan Development Kipi Pachetang pon Edjiapan Radatumapan Lamchak Chipi pon lapen PM Narendra Modi Asarkar Ningkan Sirkep Kipleng Alokot Radatum Aning Cheparong si Kek Pusitami EM Rina Terangpi Ahin pen Ingthan pon Lapen Ningkan Sirke BJP Sarkar Kachari Ponalong Radatum Apan Kirap ke Pajir Pon Tegajok Amring Radatum Kachuro Pajir Pon Lapen Un Anke Radatpan Development Ki Pipon Labjia Pan Mai Along EM Rina Terang Pipen Ningje Pon Kiruni Pen Kam Singdera Karbi Anglong News Channel যিটো নেকি আমি সকলোৱে কিবা মনত জয় কৰি থকা আমাৰ অতি প্ৰিয় আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি কাউন্সিলৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনিখিনি আমি লোৱাৰখিনি আমাৰ আমৰেং পৰিষদীয় সমষ্টি আমি উপভোগ কৰিব পাইছোঁ। এখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত কিছু আঁচনি এতিয়াও ৰূপায়ণ হৈ আছে যদিও কিছুমান ৰূপায়ণ হ'বলৈ অলপ দেৰি আছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? হয়, বিভিন্ন আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। এই বিভিন্ন আঁচনিখিনি যিসকলে পাইছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মানে উপভোগ কৰিব পৰা নাই এখেতসকলেও মানে পাব, নিশ্চয় পাব। আৰু মই যিহেতু নেকি এই সমষ্টি পৰিষদীয় মোৰ মানে প্ৰতিনিধি হিচাপে মই চেষ্টা চলাই আছোঁ, যিসকলে বৰ্তমান এই আঁচনি কিছুমান ইয়াত উপভোগ কৰিব পৰা নাই এই গোটেই আঁচনিখিনি উপভোগ কৰাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ আশা আৰু বিশ্বাস আছে যিখিনি আঁচনি আমাৰ সমষ্টি পৰিষদীয় সমষ্টি ৰাইজে যিখিনি মানে আশা আকাংক্ষা মোৰ ওপৰত আছে, মোৰ প্ৰতি আছে, আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ ওপৰত যিটো নেকি আশা আকাংক্ষা আছে আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা লাগি আছোঁ। Central School along le Kapuri Dunajok Khorsing Sinar Lapen Kamsing Sinar Khorsing Sinar Amithanga Hemalong Phirangke Athingno Lam Clark Chipi Pontu Pinivo Signify Kripli Surihinira Inkoi Raketom Lakha Inkoi Ratrok Dua Burguri Constituency Angkang Taradong Lakha Isi Polling Station Ke Parlo Ang Jokterang Khorsing Sinar Kamson Sinar Khorsing Sinar Amithanga Hemalong Lam Clark Chipi Labangso Lam Clark Chipinang Koke Kedamtang Nilitum Vo Signify Kep Surihinira Inkoi Raketom Arni Sartherong Pi Arong Arai Along Central Model School Along Nilitum Banghini Along Le Pidun Halaso Ahut Nang Kitchak Alamte Nilitum Banghini Along Le Puridun Chetapot Banghini Apanta Voreng Avarsai Nang PG Pusi Nang Kitchak Pion Chukidar Nang Pipo Pusi Nang Chak Ajok Kedamtang Wo Signify Kep Surihinira Inkoi Raketom Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi Along Damlo Non Ke Cook Mate Kitun Kedang Antotlo La Anta Isivetlo Post Ke Lasi Nili Inudvetlo Si EM Richard Tokbi Nang Kipudun Lasi Nili Tumta Ningjangje Ongamat Si Kalili Kalanglang Ningje Datlo Lasi Cook Mate Kitun Kedang Anta Choklo Lapen Inut Anta Melo Pusi Kamson Sinar Pen Ningje Lake Khorsing Sinar Apan Ahemasor Apan Le Pinon Pusi Kamson Sinar Pen Ningje Morning Le Nipan Abangle Nang Pirong Non Pusi Kamson Sinar Pen Ningje Lapen Lapu EM Richard Tokbita Ning Oiri
เป็นเกตระดง polling station president admin teronta ning oiri puta latum ning je tangte bangso phuthak phirangke athengno kaning je alam thele arjuponik sinang daihuri pen amos lijang Karbi Anglong news channel Kardom nilimen kamson singa lapualang nilimen ke khorsing singa to nili lam the nonang li tum phan nang ke chop phapon lam the bangla hando je jitu nili tum ke dam tang tarik ke barni nili tu huni barni nili tum press meet lo jitu nili tum dai ning yang ji pen pen mas nili tum ta CM banda nili tum puna kolo education em banda education em ba phan ba CM phan ke kali lasi nili tum alang li phang ke pu da malam bang ke la lo di tu ni li tum ta along le ke kichipi lo poda hala da along le kichipi pod la si ni li tum ji tu kitab tangan news ji tu ni li tum kan ye mate post ke do pulo alang li bang pulo la si ni li ta ning yang ye lo post ra ke ba ni muni da long le si ke dam pod po ma si ning yang ye ma do kok lo la si alang li phan da education ye phan da alang li phan da chunung ri lo alang li phan da dia cho hang lo la si alang li phan bang ke pinot la bang post bang ke asi jitu aku nilitum apias longpen tame alang li bin terons tame alang li ta ka chini dun depen da jok pen si alang li ta lason kimang hudun dona kok lo la si aprang ben ka chini son de alang li tame nilitum han ke bori dun ya ason do popo apol la si la lo nili lam the lam klar ki pi lam the bangke non ke vai lang arni stame stame pojong si dolang pulote moneli phasta mi nanglang pono yalang li phanta mi ke chinung ri pono elitum education ye ma phanta kardo puluni langthing phang chorong MMPPNA scheme MLA dor singrong hang ahin pen long e ke sompon towarta isi kenang sot binong lason si towar jong si ave pute kedam ke wang pen penang an kisung ka siksak do son si pinini phai kre phi por phai kre sira achiti ma pormalom puluni ahithi adung langthing phangcho arong pen chengpon si sarthe rong phar arong an 2 kilometer atowar mate makhia mantri pakipat nirma achini askim pini MLA dor singrong hang ahin pen long e sompon lo MLA dor singrong hang lapen EM kambura killing atum akimang puluni ahawar kepiklar borji pupen penang an arong atowar me lang hai huisita kapile do piglo lason si pini le thota dor singrong hang rong asor phan kaching hon ke thepiga jok arve ke jang arni ke so pupe kaching thur anat kenang sotpu langthing phangcho arong along sita long e sompon tanglo lason si rong arada tum sita kachoro sita pajirlo athe ko ana ningkan penlo ne langthing phangcho arong towar ki ik longdun de pinlang non EM kambura killing lapen MLA dor singrong hang atum nangke bor ipi pen apot non kiwangchi arni seta lason radaphan kaching hontek abang phu alongsi kaike mata here jume lapen cherap chitodun popusi langthing phangcho arong sar lapen lamthe chepeklang pon lapen bangso kangpu ponalong aluhi man pen kachitong dun EM kambura killing puluni town committee chairman Mojas Singh Ronghang VDC chairman Dhuni Ronghang EM Lun Singh Tiron EM Ritesh Inghi lapen penang an ke theki dingatum chetong dun puluni pen bidor Singh terang Karbi Anglong news channel nije phira chalo ne lam chin la twar kon kilometer ada si long mala pen scheme ini nili tum ladak kopai ke mi langthing phangchu rong arat lapen saterong pharong bangso dak ali ningkan ko an lo ne peneng peningkan ko ne ningkan ko phom an ne susilo tasin non nili tum bangso sarkar ke bang pen nili tum ake hai nili tum dorsing rohang lapen kangbra keling bangso na japon nili tum hala bangso ali na chi song pia jo nili tum langthing phangchu rong arat nili tum ning kang sama kardom pajir lo lapen nili tum suri suri alang lipan akadom piro lapen nili tum ning sam tiklo